Hi, you come from Colombia base. Yes, you're not feeling too. Boy, or bought drug, no. Then, or be pay wap, and I said, then I know, oh, boy. Stars and I mean, say, or tree. I bet you say a few weeks. And I'm from Tio, unfortunately. Wow. Unfortunately, and aha, one. Wine tina bar, and I wanted to buy. I was here, story be a Mr. Obasa modern, na share a video where they, mammy, because I deal with any baby and say Kumasi abon tenso. Yes, sir, for be saying Colombia base, a bank cream, ope, obi or stubborn biana, a hona binyano. Na sound of way, and I said you omugu or more or monum and a cancer mugo manimase. At the time, because I asked him, you know, we and say. Sa no ma we no trauma donne koke no kran ase buka enioma asabio ensen fata ena omoche amanfo mama ya ekokoshe ho edo mo fam hwede we a omache obi baba ya akoshe ho ama nipa no asai enye wi no onum wi o onum buka esan enonum eyesa koke ase no ena omonom a omonidi hwede oba besia oyonko biti bebe onpe brabo achina kwose bebe sei we obiti bebe no onum wi a yesen na omugu kanse wi onum wi anye but abrochira oba abrochira na kanse Europe se Amsterdam omo legalize no Germany ya se echew se bia bi kita wa ye hwe kanse ayi kita dodo ba hwewei enema omote ho na omoye na saa de we se ya da ho ye omoye ubejai ato abegu obi onum wi anim ase ene oti Kumasi na apo waba oba be ma esiso na so de no gba yonkofo a unye ne ba bia hu na Colombia base wo aha ena bi hu abusha yenko full video no emra na mote Adwenepahene ase arehu ei de bi ndo mabrabo eye nti na mposema ya kan na nipa bi nti ase aha ena e Colombia base na ankasa wati ase aha e Colombia base ankasa aha abankulem ene aha hey Adolf Hitler unipa aha Adolf the Hitler. I don't know what I say. Fajo, quote from OG Sebini. Aha, quote from OG Sebini. Adolf the Hitler. Adolf Hitler. Wow. Your interview, what I say. Ojakwano. Oh, I was for Abankulem Sunye. Aha, and a quote from Colombia base. What I say, house on Klausa. Aha, Zizu. Aha, ne quote from Colombia base. Now, that's I'm the program base. I'm on with the call because your family in Kwana Ede or her, bro. Oh, okay. Don't we got recorded. Nice one. Wise man. What I say, I had a call from Colombia base and Casa. Yeah, it's say. What didn't you say? Bro, say very what's in estimating estimating side way. Give me a wife from me. Sir, now me. Onim say green chef anime. Okay, you be doing komati me ba. I was for Hane Eko from Colombia base. Obia do nim bia wa what I say aha abusuan fo mpanifo nkwan na ede. Rebel so so. Aha. Aska beba aska. What I say, aha, a call from Colombia base. Next year, next year, so, aha, next year, ni party be brave. Yeah, call from Colombia base and so, aha. George, Fred, Nana, Mama, and Pesem, and didn't come up. Aye. Sorry. Hey, my dog, rest in perfect peace. Nana, I want to say, Pesem, no didn't come on crap. What I say. Efa ekwanya efa soma obe drug addict and I say ekwanya efa soma oba sa situation na oye den na ekwan ben so ene nam soma be pizza situation wi o boy na chirel den na boy chirel no the pity wis man I say before no ni wi nom dada enti den na the pity wis man na wonim na still na watching and na wonim na ya adwuma be na no aduane ton na boy ne so na boy ne de na wonim say obo drug ra we ya we okay fine obi a wo ya aduane ton na
boy a obo drug no den na obepe wa apena na se den na no oye boy starting na me say otwe bi na unim okay starting later me na dey want to chair me say otwe bi na me say dey me ma de ko me hu bi da this time na o de ma me dey etwe ba na me nim nti later na me hu so ye dey o ma metwe nti hu so ma atwe no na afre dey ase wa be to mawi oje onwanje nti sise unya obejai ana o de untimi nyai onya obejai na kwan be so na wunim se ofa so obejai okotinafia okay good na ade na onim so okotinafia obetimi aja na wonkotinafia sefi na ze money ho sa si money ho okay ati ode bekasa yo but show hu ye wati wensi hwan wendy oh ade wendy dia na ye o obi na ye dey obi na bo eno plow wow ba kwa wanya nede na kwa wanya nede kwa ji obisika obisika awo kwa ji sika o de yede na akwaji okwaji obisika okwaji obisika like how na come do na akwaji obisika like men can say sorry to say ukowia na say okwaji okwaji ekwa be so na oji oje ni sese ni kwa na aje mentiasi o okwaji ni sese kanu like okwa ase na okwa ase no wow ise be ba when okwa do no play we a obeti meja ka se je do sese ah by joy you so a nice girl sure Wendy what's in Ofra Accra oh Accra you are now Labadi Kafra wati La Paz na se Labadi enti La Paz Labadi okwaji ska no e na opai okonfo no mo bo ana sese there be me kwaji scan actually na Accra ko ka chile no mama na ya Accra okay ana mo ko flame ko fo bai ana mo bo ti nkofo no bi na divi o mo de na bo 9 obi de nensa no de bo 9 ni sa Ado Ghana strongest for ni biana. Kafra wati. Wendy. Uswa na aden na ufra kra abetene se afie wiem. Na mfonti omidi amfochi na bepia. Odi na mfochi na bepia enti aha wo no. Wan ti na ba na wan do ba. Madamfu bi na de me ba asi. Odamfu bi na do ba. Na Odamfu na mu we. Onhu ni bio ena waje wasia. Okay, ekwan be so ena uhu sa wadamfu no. Ena ekwan be so no do ba sembe nkwa no ka che wunti awudi na chi ne ba. Me bra de mudi na chi. The post will be a Sunday or the meat. Yo, I will tell you. Nso mbre ni nso abotrebe. Obra wudi na chi. Sunday bi o di. Nti Sunday bi mi klama papa ni mam. Ana me pie na me bedi na chi. Ana odi me ba ase. Odi me ba no so. Odi me ko pie tinka. Ana e stay o. Nti on na me nya boy ni na me so twi aduro ni. Na boy de onim so twi aduro. Na gen na wudi na chi ne ba Kumasi no na onche ono so O shishinkwa. no shishinkwa a wonim so shishinkwa na won so shishi There be na me hwe. na wonim hwe enti eden na wonim hwe but it said o drugs right enti eden na obi drugs ni Boy na me fan no. On di me rep. boy na fan no o fan no en tinka ho no ono do rem e kwan best no do rem obi a onim hwe na watimi abe drug addict e kwan be so na do rem Odi mi ko ni fie no ato wi se o peso twama me na me nshi. Nti osman se me ko to drink mla.
me ba no watwa wi na me de me di hye nti ba odi bigu su de me de odi nema ni bigu so epiti wi ni so tai ni bi epiti wi ni so emu wana me di drugs nti get no sorry nti say sa boy no we it's a sa boy no we boy na odu ko ni o tinka oni na jai ti o ma me no papa ho omunim se wo Kumasi omunim ba bia wo na nti o ma me no papa number no bia number nti kwan best na be kofia na efi de wani nka on pefie bi o obeko yes ye boa ma kofia obeko fie drugs no why for how long Menya be 7 months or 6 months. Wow. Tiana one kwambes de na odidi. I say okwaji obi ade ansa. Debi. Sada no kwana mkoye mistake am kwaji obi. Nti o mi pie kwaye me na. Opie kwaye lie. Okay. Wendy you bet said that in Komocha say everybody made in Komo because we are too young for this lifestyle. What I say, a bomb person, I mean, you from why and so bit in the bay. I'm worth from what how many years? 7 people. We are too young for this lifestyle. What I say, a bomb person, I mean, you from why and so bit in the bay. I'm worth from what how many years? 7 people. 7 people na benya say 19 eti o de o dan ne ha na wote oni sabo ene ne tia na de oba na osi gina yi no afra mensu ati afra ensu life situation bia ebeba na won kwa no you have to notice say obetimi afri what I say your mindset what nyame be why nti say o nan no ayedan abu ana okutodwe na bu nti one dey treat ma no mensu anoko didi tira be na be sa ko bi o okay me call Friday and then I'm come with me come brand or the me or me na mama pese o pese oni mi dance mi do show na no man no o so no dancer ntina ana me asema kaseti yani ka client mama ene na nke wose ene na wose nka okokọ show nan no but do ye dan no man no pese wo ne wo da ena wa ase o fa so kaseti ano nti afro so won hwe obi o wow okay de no de come here show nan ma no sa de no de come here show nan no ona na pese no da okay enti no se me de kwa ana obi de come sha ma wo no okay chale na no pe wadidi te mama mi nwane to kokombre o okay me mana to adwane abrewate me ba hwe on ye be sa be din komo and there was so waka me ho amekohwe full video na ide aba edini Adwenepahene aka enkrata mukinkon aka fufokin aka be ma yemfa na yire enye fom aka mitono mote Mr No Pressure ye kasa kire wiase no na bi muso kasa kire e wona mfo tam say free Mr International Man sai pepe ebusua so hu dwumadi a Kumasi abonten so ekoso ewo abankrem
abankrum Colombia base ekoso hwe da bia meka se so wonu so obi enum wi a ye ompanyimfo bebrebe a omo Ghana emu policefo asojafo doctors lawyers what you say bankers obekọ adwuma a onum wi ansa na wakọ wonom akọ relax no ho wonom afa adwene akọtena ho akọ ya adwuma obi num wi emodam ene ma ya ne mranto mosi so no ena se bi omu gu wi anim ase adentia because ono no se bi obekọ pewi bi obenom na because we de enko ba bia no no akọ frem otim ko sesa haban do nima ne se me no bibia komimu se de be ya madwene be mi he na wadwene eyo he no ye wa ade wo ho a ese obeya ohoboto nye se bia me kanfo se bia konu wi na se you but sa nkofo we na egu o ma se bia omunum wi anim ase ye o man bi o Ghana a o se friend every teacher we teaching se bebre about that can say we no ye de ye nro ye ompanyifo bebre ba omotiti nkonwa so a omonom onso bia bodam ukoduru SS krampo na obi timi enom efa adwene se me de kosua de ba hwewe mo ye hwe every ye mpanyimfo so a obi na onu wi ye se yo tantantan yo but young boys young guys mo siso no suatra ene yo mo de ye se free bi se tramol se tramadol se den sa edrewe ukọ drugstore no akwakoto ko drugstore no akwakoto obi ti Ghana eti sa Colombia base ya Kumasi waka kire me se ono enum koke na koke ubetimi ato why na se bi owo ska oto koke a oba akotena ha sei dabi koke na momoto no eboka enye papa eye moa mo ena moye mukonzongo no makwa pepepe no ebi na mo da frefra na mo de pada bia frefra mo se koke obenoma na ayo sei na obi ti ba bia maame ana papa efuna adwene nko saa no aboni we ya omo yesu but ena ha wifo na wifo but usi so no obianu a obetuma yi na begina wo say wanu wi aye tantanta wanu wi asai ba saa ne ma we na omo ye no eno ene dom ko saa tibia we say mu but saa de we no omo nka but me Adwenepahene no ya dom asuko afifi mu ahunu say sabio saa de we say hwe ene obaba ete wo na obaba anya obi ene nete na se nipa no mabrabo ekoso ese oda onyankopon ase se obi fa obaba wa ase no so obi no obaba mate na so oba na timi ehwe obaba ma ne yie no mabrabo okoso a oye papa maame abompa ma no hwe ba bia afo bi obaba akokoshe hwe ba bia amanfo mamema egu ewo Kumasi abonten so dwumadi ekoso bia no boni akese ekoso bia ene nsamoni bia hwe ha aha o se fie no na ye fie kase o ena sa ahye ena ye de ho ababa ya be sa base we esi we ewo Kumasi abonten so eti we kan se ekoso no enya ade asabi me Adwenepahene emede boys no monsa mo life emfa me ho ema ne hia me hwede we a ema no ge no kra ne namabu ge no ne namabu mo hwe ge no mo kanya sa Adwenepahene team ehwe no ne namabu ba bia otene wonye oke hwede ge ba akwe nkonu wi mpo akonye tan se yo tramadol ene drugs akesia sabio omuntimi nto eno ma breaking into pieces no mo de no ma bone afrefra eno mo hwehwia ewo ho nti so osi so na se adepa wo ho na wo mpe na ododo abrabo beto chacha ewa wasa ebusua meme ya Adwenepahene de mitu omofo se bia se wi na wo no ma papa nanom because wi asade bi ye papa wo se cocaine na wo so no because e obi a choice doctors kra nom akukudan fo kra nom mentimi kanyo se jai nom but obi a choice ade a wo ye no ye ne papa because edro wo ho ya sabio ye de woni pa ne da ye no operation no ye wo papa ene obone ye de wo ho enu nti se kwasi broni ya de o make sure so be papa no no da ye sabi na ne ho ye de ne ho ato no amanfo sola na rastafo dreadlocks for hwe obi a wire dreadlocks to say me on the way in it because me bon ho ka saa na bia se o pa de bi aye wo life mu a o no monsa no sa papa na wankwa say amprantete obetimi no monsa essay echen nipa ya kan so ye hu mo video mu ba so no sa papa na odidi kama da bia no yo okay obi de ne jot if you so bia on feelings so choices obi on feelings into ultimate enye the empty obi feelings ano kwan men kan just say jai because me to me enye the enhye wo so ba wo na esa ade na wo ye no o pe papa na wo de no ye tie nua ma na mosi so a mo so mo egu boys bi mochi nkwasiafo bi mochi
ekogugugu baabi mu sei na wokwa yemfa mfa kwa papa so ne do afa kwa bone so no wangasa wogyegereje wo pe bema na wo pempena pe obi a future wona nim nye obi a wode ko oseye mu na owie akun ato atwene abusu pa so mekanfo tap send edama tap edwumade ku amaso ya san person send diska efra mo no ne de ko Ghana tap app no na mekanfo de ma first time app na be hia promo code Adwenepahene nye obagun be nya discount kama na mekanfo health yes so I de edama health yes so be boawo a repair tinwi ama kama kuna so yeso dini Adwenepahene na se Becky TV meda wase medu besia sabio empanyifo no omoye nkura no mde nyine ye tie tutu ye hofo fa na bede na beboa peace out odo mi kokro ma ba o na mpa toko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe na wo kwa bote ko trace extra man mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I wo send so mesrew o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa ponte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa ponte de mama download this see atena fie mpacho na relax no one say kwa ponte be me hu say me kwa ponte mama na dia am de krompo ni say first one no so credit card nko and net there tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi assemde atadwe ya tedene ti tap aba ama hiafo say SMS kan ko Ghana na rate no so kama ye twa bia mama mesrew me kan fa ma on se wani age me anu ni me ro ye bad power and gentem ti mesrew promo code bogum na ho hia me Adwenepahene ai na nya €5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me ai na tap ya kama tap send abusia rate mo hene mama na no waye din say odo na me nye din say adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David man ha ho kura mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tiri hu kuku se me say kura da emiro aforo kura be jim ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na sa no obu wa natural hair me ka se utiri nyapopo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwina se na so chen enye mintumirika enye mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gu so no me abusia worldwide be o me shipo da blow the nyaso be bought Fine TV na se Becky TV obenya discount e wo honom healthy asia enkuwe kama papa be say mere wafo na omo boduko na say metu mutiri ho samata me so muturumika no mo wafo natural hair nku so wo mma me na hwe video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri nwa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne banyini from muso bu owa opeso ye natural hair oja ni tirimi no tirimi na cancer ya bawe mesre mo contact no HTLC mesre mame omo ye boy wow Adwenepahene otwa supire kwabrefo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi